Kajing lai kai bakru ya ka semifinal. Hakan kajing lai kai FIFA World Cup mentau ustam hari Qatar. Kabalong menem step hak borkat arsteng. Kalong hapdeng ka Fran Persya ya ka Morocco. Habu pai si kajing lai kai ka Fran tang kelas step tang hai kendiat minit kalio bantep ya gol ka bengkong. Lembaga gol jong Hernandez hak menit ke basan. Habu pai patcha kelamit hapdeng kajing kun ke itnat ka Fran kalio bantep yang ya ka gol ke baar. Lemba ukolo muni haka menit ke bahniau bukandai. Habu pai si kajing kun kari Morocco kalau sibun kichan. Bantep gol lane kilat bantep gol. Hendai de kajing bomla jong ki player jong kari Morocco bantep gol. Kala penlong ya kari Morocco ban syak remno haka ne kajing lekai. Naduk bastang ke kelas step bat haduk bakut ke kelamit ka Fran kalio bantep ya ki atli gol. Bat dakine ki atli gol kala ban pelino sisndon ya kari Morocco. Badi urung sya ka final. Kajing kun ya ka final kanlong kat pratrik. Haka por presiden jenmit kabahap aksi ublay kajing akon kalong hapdeng ke Argentina Persya ya ke Fran. Palokin sapet na pedeng kini ke atli giri mano bani ora ya kana mladu. Habu pai syakri Morocco da kajing syarem na jungka ha kajing akon ya ke semifinal Persya ya ke Fran da ala not gol. Kari Morocco kadon kam bani kini ya ke third place Persya bat kari Croatia. Kajing kini ya ke third place kanlong kat neutrik ha ke por presiden jenmit kabahap haka segi sajan kajing akun kan long pedeng ke Croatia Persya ya ke Morocco parlakun sepet na pedeng kini ke atli kiri mano bani ora ya ke third place haba fai si ujirot bat uklian mp ha kini kajing lakai kim syam lala bani ot gol kom taki dan kam bani kun pe ha ke final bani ot gol bat bani ora ya ke golden boot parlakun sepet ya kajing akun final ha kat pratrek ha por presiden ha pedeng ke Argentina Persya ya ke Fran mano na kini bani ora iya kana mladu perlok pilaban suges da ka komen hapok comment section na pedeng kini ke atli kiri mano bani ora iya kana mladu ha kana gejing kai FIFA World Cup ka balong hari Qatar. Sloba subscribe ya kana channel na bentak we pat video bangin sepen mi kublai shibun.